محمد ولا بدر علينا من ثنيات ولا وجب شكر علينا من ثنيات ولا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya baik, tentunya yang memberikan salam dan semoga masuk surga semuanya. Tentunya terima kasih Bapak bersama bulan dari Ali Kota Pen bersama yang penting. Sambil duduk bersama Ayu dan Hexuni sambil mendengarkan kita ada masih salah satu artis dari ibu kota yang belum datang. Ya teman, bagaimana? Ya, masih berdendang ya. Berdendang. Seluruh dan dari sekitarnya dan dari semuanya dan dari Tenggara dari demonstrasi atas doa. Mat.
Kita kasih teman-teman yang mau kasih agak lebih. Oke sih, terus dulu. Mau nyanyi saya? Dikasih lagi bahasa ibu yang di sini. Nanti dibayar lagi sayang ya. Ya, mau lagi. Tapi joget ya. Hah? Sampai rentan-rentan nih. Ibu juga yang di depan di sini boleh bergabung bareng ibu dan ayah, Bu. Seperti dahulu, jangan kau merayuku. Sedih sayang. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Sampai kini belum sirna sakit hati karena cinta seorang pemuda yang mungkin kan berguna walau lama mati. Dikasih lagi bareng ibu dan Jangan kau jauhkan cinta, ku tak mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Cinta seorang pemuda. Jangan bersama walau engkau sirami sudah tiada berpaling. Mohonlah mati. Iya, itu tadi dua pasangan sudah berlalu bareng bersama Oli tentunya ya. Dan juga tidak lupa selamat datang buat para pemenang yang baru saja disediakan oleh tuan rumah atau keluarga besar dari Gedung Balai Jidas yang sedang berbahagia. Yuk kita doakan buat Gedung Balai Jidas semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia wal akhirat tentunya, tutup pandang wajah sampai ke putih ya. Ini kayaknya ya dikasih lagu duet tentunya khusus lagu ini buat Gedung Balai. Ayo. Hamil kalau dia ke sana. Orang di dalam indah tak berdiri.
yang kedua bersanding di depan sana. Pengen juga. Rasa diri lah. Pengen juga. Pengen kawin lagi. Apa lagi? Berani sama istri pertama. Bisa. Enggak kenapa-kenapa. Kenapa ini? Masih mau pesan Iya masih saya? dong, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Oke. Buat kaitan itu ke patung dulu. Ya. Takut apa? Nah, kasih patung dulu. Ya gitu ya, kayak saya kenal sama mbaknya yang berjilbab. Masih gak bersama dan balik punya siapa yang buat Ya buat ibunya ya, ayo jalan bisik-bisik kalau mau nyoba. Ayo. Nggak ada bisa. buat kerjaan. Kayaknya kalau nggak punya sepeda nggak mungkin. Alhamdulillah. Gitu ya. Tuhan nih mata ke lain. Iya, sip. Ayo, ayo. Mana bayarnya tadi? Yang berapa? Di situ.
terima kasih buat sidok mboknya ya. Nyaman benar. Request apa enak bernyanyi nih? Request aja. Request bangun. Om jangan namai. Depan namai. Oke. ke timur ini. Ya, nanti kasih lagu hadiah dulu bersama Ayu karena di sini siap bertemu saya. Dan juga masih tertunggu di sini undangan yang bergabung ya sebelum kita break ya.
Ya itulah tadi tentunya dari Alfian dan Al-Fatana. Tentunya karena sudah waktu menunjukkan jam 12, tentunya sudah memasuki sholat duhur, kami setelah perlu bareng bersama Ayu Perdana tentunya akan break dulu sejenak untuk season yang kedua. Kami akan melanjutkan kembali bareng bersama Ayu Perdana. Tentunya buat para minta ayasna bahom lau tadihil ardi naskil qaliyum ila hadilah mata fi masyah lau naisi belasama minta ayasna bahom lau tadihil ardi naskil Lau tadidil ardi naski qallidu
Deketin dia. مرشه ينتهي يا ضوي إذا عيشه كل ما تبدويها لا عيشه اللي زفنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه ينتهي يا ضوي إذا عيشه كل ما تبدويها لا عيشه اللي زفنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه ينتهي يا ضوي إذا عيشه كل ما تبدويها لا عيشه اللي زفنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه ينتهي يا ضوي إذا عيشه كل ما تبدويها لا عيشه اللي زفنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه يلا كمرشه تدرى وتدرى وانت في أرواح يا ليتني مثلك أنا تربي حتى ولو جمل على عيشه قلبي من الفرقان كمرشه يدي يا قوي إلى عيشه اللي ما تبدوي على عيشه اللي شبنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه يلا كمرشه لا لا مهم مثل ما حبتشك لكنني لعبت بالمسكي الله يعلم انك وسيع قلبي من الفرقان كمرشه تدرى وتمرح وانت في ارضك يا ليتني مثلك انا تربي حتى ولو جمل على عيشه قلبي من الفرقان كمرشه يطير يا الله قلبي ما تبدوي على عيشه كمرشه بدا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه يلا كمرشه الكم في الاحداث يتخرج والعين من جهد الجفا تبكي الراس يا الذي وسيع قلبي من الفرقان كمرشه يطير يا ضوي الى عيشه اللي ما تبدوي انا عيشه اللي زفنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه يلا كمرشه الكم في الباب يتخرج والعين من جهر الجفا تبكي الراس يا التي وسيع قلبي من الفرقان كمرشه يطير يا طويل قلبي ما تبدوي انا عيشه اللي زبنا هذه العيشه قلبي من الفرقان كمرشه يلا
عندي من مسكين الله يا رب خلتي وسيل قلبي من الفرقان كان الريشك يدي يا ضوي إلى عيشك كل ما دامت ويانا عيشك اللي شغلنا هذه العيشة قلبي من الفرقان suci jadi masalah mahkota cintaku berikan sekali jangan sampai terlena dipetik orang.
Hebat, terhalang mamanya kayaknya nih. Sesal kian menggerak akhir sebuah cerita. Ini kian mendua, itu kenyataannya.
Cil? Hah? Ayo Cil, sini Cil, minta lagu apa Cil? Wah, manahan gunanya buat tuan. Kasih dia. Baju yang sama. Hah? Kalimutan? Kalimutan kencok? Hah? Gak bisa cerai belum jadi muda. Mana Mas Roy dari mana? Dari mana? Hah? Nih, mau sirapnya aku cirai. Ayo, sempat kena perkosa. Sampai kada fokus dengan anunya. Tutup mata, tutup mata. Yeah.